Snimam te, Mako. A šta sam našao? Snimam te, Mako. Valjda ne vidim ništa. Idem da probam opet. Ajde, snimi me dole. Čekaj. Levo skrećeš. A levo skrećem na Levo skrećeš, možeš, nema nikog, ti imaš prvenstvo. Možeš. I spuštaš se na dole kao juče. Ću malo snimim se. Ja dadele pogled. Slikaju. Ajde. O, kako je dobar pogled. Osjećaj, a? Gledaj onamo. Ajde slikaj. Među odredište su tačke koje sam ja zadavao. 700 metara skrenite levo. Vrlo zajebana krivina pasa. Nakon 800 metara vi ćete stići na međuodredište.
jeste, ali, postoji i bez pa njega. ne znam, on ima 4 trake posle, čini mi se, nisam siguran. Jer mi smo njim došli na ovamo. A ne, nismo, ovim smo došli, izvini. Tačno. Ne znam, onda ne mogu da tvrdim ništa, da ide on i kako funkcioniše. Ja mislim da on ide za Larisu. Ne za Larisu, nego Vi ćete stići na međuodredište. za Katerini. Moguće. Ali uglavnom više ove tačke scene, to je taj put kojim se ja, i ne znam zašto nas je GPS onako zajebavao kad sam ja baš ovu rutu zadao, evo i sad sam i ovdje je zadao. Dolazili, jedino da ima još neka dole, neki kolovoz, ali nema smisla da dole postoji. Ne, to je jedan jedini. Lijandiri, šta to je? Pratite put ispred. Nego planina, idemo na planinu. Sad smo krenuli ka planini. Sad ću ja gledam isključenje za kad budemo išli kući. Samo desno. Pa za ovaj dio, da. Ej, Autoput, evo sad ovdje. tamo. Evo ga autoput. I onda se uključujemo ovdje. Gdje on, pretpostavljam, mada ne, ni, još uvijek nije. On mora ovamo prema... Će naći. Ja Mislim prvi da- ovdje, verovatno ja imam prvenstvo. Da. S leve strane mogu. 173 metra. 32 stepena. U kolima, tako ima 15. Baš mali. Evo viš, treba se popnemo na brdo, na planinu. Ne baš skroz gore, ali dobrano. Zimsko dete, ne donosi kući. Pa, Negdje je ladno. Traje. Da se oladimo. Da. Petre! Hoćeš batine? Ne znam! Pola sata traje, pola sata, 30 minuta. Uživaj i ćuti! Levo. Li to horo. To li je li to horo? Metra, vi ćete stići na međuodredište. Lele, kako je. Moramo Na međuodredište. Moram u trojku. Nakon 300 metara uđite u kružni tok saobraćaja i skrenite na drugom skretanju. Monumentalno. Što je fotoaparat čekao.